Banyamurenge namwe banyamurengekazi ndetse nabumva ikinyamurenge mwese aho muri hatandukanye ku isi uhereye kuba ari muri iki gihugu ca Kenya n'ibindi bihugu bigize imigabane yose y'isi. Uyu munsi ku minsi ntekereza ko uyu munsi na gatatu ku minsi 11 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024 duhagaze hano imbere yanyu kugira ngo tubamurikire imirongo migari n'imikorere igenga ihuriro y'abanyamakuru twise Banyamulenge Media Network Association. Banyamulenge Media Network Association ni ihuriro rigizwe n'aba content creators, mu yandi magambo na abantu babarizwamo abakora itangazamakuru ibiganiro kuri YouTube, abakinyi ba filme, abahanzi ba secular music na gospel cyangwa se indirimbo ziramya ndetse n'izihimbaza Imana, abanyarwenya aribo twita aba comedian, photographers, aba videographers, abantu bafata amafoto n'amashusho. Ni ihuriro rero ribumbiyemo abantu bose niryo twise Banyamulenge Media Network. Uyu munsi turagira ngo tubamurikire imirongo igenga iri huriro mu gisate cyane citangazamakuru. Iri huriro rero ibituranga ni ibingibi bikurikira. Ijambo rya mbere no kwimakaza ubunyamwuga. Murabizi ko abantu benshi bagiye muri uno mwuga kubera kuwukunda, abandi baje kubikora nk'umurimo cyangwa se nk'akazi, ariko batabifitiye ubumenyi cyangwa se batarabyigiye ariko babikunze. Si hano gusa ndetse n'ahandi hari aba content creators, hari ababikora apana kubera ko babyigiye ariko kubera izo mpamvu mvuye kuvuga. Ariko zimwe mu mpamvu zatumye twihuza no kugira ngo twimakaze ubunyamwuga n'utabifiteho ubumenyi. Hari byinshi bizakorwa byaba amahugurwa kugira ngo turushirizeho kunoza imikorere ya professionalism cyangwa y'ubunyamwuga. Ingingo ya kabiri ni ukwimakaza no gusigasira indangagaciro na kirazira za kinyamurenge. Abato wenda batabizi cyangwa abataragize amahirwe yo kuba mu gihugu ngo bamenye umuco, tugira umuco uturanga, tugira kirazira. Kirazira nabivuga ko mu rundi rurimi hariho valeur na antivaleur. Kuri none tubona aba content creators benshi baza bavuga kirazira z'abanyamurenge bakazitirira umuco wacu kandi ari kirazira. Ariko dushaka ko mu byo dukora tugira uruhare mu kwimakaza umuco wacu kugira ngo tugacike. Nanone nazijya kirazira ibidakwiriye dukomeze kubyamagana, byaba ibyo bita ubwiru, ibitavugwa mu muco wacu nkuko no mu yindi mico bimeze. Igikurikiraho nuko nyuma yuko bamwe muri twe bagaragaje imyitwarire itari myiza mu nkuru batangaza zihembera urwango, gutukana, amacakubiri, gusebanya, ibi nabyo ni bimwe mu byatumye dutekereza ko tugomba kwicara umunyamakuru wese tukamusaba kuzaza akora inkuru yakorewe ubushakashatsi kandi akayitanga mu buryo bukwiriye. Umunyamakuru ntiyemerewe kwinjira mu buzima bwite bw'umuntu atabimuhereye uburenganzira. Murabibona ko umuntu kuri none agura kamera na microphone akumva ko kuba kurikirwa n'igihumbi c'abantu cyangwa abarengabo, akumva ko afite ijambo ku bantu cyangwa se agakora atitaye ku ngaruka zizamubaho nyuma yo gukora iyo nkuru. Ni byiza ko inkuru ukora uyikorera ubushakashatsi, ukamenya ukuri kwayo, ugashishoza, ukayivuga ufite igihamya. Niba ari umuntu
ugiye kuvugaho ukamenya ibyo uvuga ariko utinjiye mu buzima bwite vie prive y'umuntu. Nubwo tubivuga gutyo umuntu wese uzabirengaho, ibihugu turimo birimo amategeko kandi nta muntu uri hejuru y'itegeko. Umuntu uzarenga kuri ibyo agakora amakosa azahanwa n'amategeko. Umuntu wese uzakenera gukorana n'itangazamakuru ryacu agomba gukurikiza ibisabwa aciye mu buyobozi bwa Banyamulenge Media Network. Murabizi ko iki gihugu turimo kirimo abanyamurenge benshi ndetse n'abumva ikinyamurenge bashora ibikorwa hano, zaba business zabo cyangwa se activite zigenewe bene wacu community. Turabasaba rero ibyakozwe mu mafuti yagaragaye ko atazongera kuba. Ubu ngubu twiyubatse kugira ngo turwanye ayo mafuti. Uzazuzana igikorwa agomba kuzagana ubuyobozi bakamubwira ibisabwa. Waba ukeneye umunyamakuru umwe ugomba guca mu buyobozi, waba ukeneye 2 3 cyangwa bamwe muri twe cyangwa twese n'ubundi uzaca mu buyobozi bakubwira ibisabwa kugira ngo ukorane n'itangazamakuru rya hano ribarizwa muri no association. Turamagana twivuye inyuma bamwe mu bantu bitwaza abari bo n'ubushobozi bwabo bagatera ubwoba abanyamakuru ndetse no gukoresha abanyamakuru mu gusebya cyangwa se mu gusebanya. Uwo bizagaragaraho agakora ico gikorwa, ndavuga igikorwa cyo gukoresha ubushobozi bwawe, yaba ari amafaranga yaburiwe, ukaba wakwishura umwe mu banyamakuru kugira ngo asebanye cyangwa akora amakosa. Uwo muntu namenyekana cyangwa uwo munyamakuru akamenyekana yahawe amafaranga kugira ngo akore ico gikorwa kigayitse, uwo muntu nawe tuzamushikiriza ubuyobozi, amategeko amukurikirane abihanirwe. Ndagira ngo nsoreze hano ariko mbabwira ko tuvuze mu ncamake dufite ubuyobozi. Bagenzi banje dukorana mu buyobozi baragira ico bari buze kunyunganiraho, ariko dufite umunsi wihariye tuzalaunchinga cyangwa tuzabamurikira ku mugaragaro iri shiramwe cyangwa iyi association igizwe n'izo nzego zose. Izabirimo byinshi tutabashije kuvuga hano, ibisigaye byose muzaja gukora. Buri wese uzabukeneye itangazamakuru agomba kubahiriza aya mabwiriza tuvuye kuvuga hano, yaba umunyamakuru, kugira ngo tubashe gukora ibintu byiza bizagirira benshi umumaro uhereye kuri twe namwe tugenera ibyo dukora. Reka nsabe bagenzi banje bagira ico banyunganiraho. Murakoze cyane. Kadushimira umuvugizi wacu umaze kudusomera statement twanditse kubw'inyungu zo kugira ngo tugire ico dutangaza, tubamenyeshe mwebwe mudukurikiye uyu munsi. Mbaramutsa namwe abanyamurenge muherereye hirya no hino ku isi mukurikira itangazamakuru ry'abanyamurenge rikorera hano mu gihugu ca Kenya. Sibo bonyine ariko bafite n'abandi bo hirya no hino bakora ibijanye n'imico yacu n'ibindi, ariko batari n'abanyamurenge. Mwese mwumvireho kubera ko biratureba twese. Ndabaramukije cyane kandi ngira ngo wenda nsobanureho bukeya kubzo mugenzi wanjye amaze kuvuga. Hari byinshi bimaze igihe bigaragara, mwagiye mubibona hano cyane hano muri Kenya, kuko niho tubarizwa ni naho tuvuga kubera ko niho turi. Abakuru baciye umugani neza baravuga ngo nyiri gatwe gato akarinda uruguma. Tuje hano nko kugira ngo tubungabunge byinshi tubona bisa n'ibigenda byangirika, kandi mwese mwagiye mubibona byarasakuje muri Kenya. Hirya no hino mwandika ngo itangazamakuru rya Kenya byagenze gute byacitse. Niyo mpamvu natwe turi kwiyubaka kugira ngo tugerageze guhosha bimwe na bimwe. Media cyangwa se iyo bavuga media ni ikintu gikomeye, ni nk'inkota ikatira mu bwiyombi, biterwa nuko umuntu yayikoresheje. Ufashe ikirindi
ni ugena ico cuma kigiye gukora, ufashe ikirindi ni ugiye kugena ico kintu kigiye gukora. Dukangurira abanyamakuru bacu, dukangurira abantu bose bakoresha media ari abayirimwo n'abataraza. Turashobora kuvuga iyo tuvuze media ukumva wenda wewe turimo, ariko turahera kuri twebwe turi hano tunagera kuri wewe usharinga ibintu kuri WhatsApp. Iyo tuvuze iyo usambaza ibintu kuri status si yawe, status ni rusange keri babaye ya public, inbox ni yawe, ariko status ni rusange, ni social media kimwe n'izindi zose. Niyo mpamvu media tugomba kuyirinda kandi tukayikoresha mu buryo bwiza. Turashobora kuba utita umunyamakuru turi umunyamakuru w'umwuga ariko umunyamakuru. Niyo mpamvu dukangurira abanyamwuga kugira ngo babikore neza kurushaho. Media rero, media ni kiraro giconnectinga cyangwa se gihuza abantu, cemforma giha abantu amakuru, kinespairinga abantu, ni education, n'uburyo bwo kwigisha abantu, nico yari igenewe. Ntabwo igenewe kugira ngo abantu baje gutukaniraho, baje gusebanya, baje gukora ibindi. Ico gihe bigenze gutyo ni handi narensobanuye ko media ari inkota, ni nk'inkota ikebera mugi yose, ariko nanone icuma wogikatisha umugati ukagaburira umwana mu kanya wa kijombo ndi kikaba kibaye ikindi kintu kibi, ariko musanzwe icuma nticari kibi, umubi n'ugifashe. Rero twebwe ndabwira cyane abanyamakuru bari muri uru rugaga, bari hirya no hino, nawe udukurikiye nimburiwe, kugira ngo wimakaza umuco w'ubunyamwuga, nimba utabizi ugerageze kubihugurirwa, kubihugukamo kugira ngo birusheho kumera neza cyangwa se kugenda neza. Twebwe nk'urugaga rero tushinze cyangwa se duhagarariye, hari umuco twiyarico twiyemeje, focus yacu iri dufokasinze cyangwa se dufite intumbero yo kugira ngo twimakaze ukuri, ari nabyo bigamije inkuru nziza ikwiriye kuba ifite, igomba kuba yujuje irimo ukuri, irimo respect cyangwa se kubaha umuntu cyangwa se kiremwa muntu muri rusange, abo uvugana nabo n'abandi bagiye batandukanye. Uvuga inkuru yawe ukayikora irimo ukuri, wayishakashatsi wakoze ubushakashatsi ukanayitanga mu buryo bwiza cyangwa se bwuzuye. Ariko nanone tunimakaza umuco wo kuvuga ngo dupreservinge, turabanyamurenge, turi proud yabyo, dupreservinge umuco wacu, tubungabunge umuco wacu kugira ngo turinde indangagaciro zawo, kubera ko turi muri media kandi media akaba ari isambaza ikwirakwiza ibyo bintu. Niyo mpamvu twabonye mu minsi ishize usanga abantu bagenda bavuga ngo umuco w'Kinyamurenge ni mubi. Ntabwo ari mubi, umuco w'Kinyamurenge ni mwiza kandi ni mwiza cyane, ahubwo ibizira nibyo bagenda bavuga ko ari umuco kubera kutawumenya. Niyo mpamvu tuvuga ngo twobungabunga gute rero, twihuje hamwe kugira ngo tugerageze kubungabunga, dukundishe n'abatatuzi ibyo tukora cyangwa se ibyacu. Kunze kuvuga ngo turabarimu beza bigisha abantu kudutwara ibyacu, ariko natwe twovamo abantu beza mu gihe twaramutse tubikeneye cyangwa se tubishizemo umwete n'imbaraga. Media igomba kuba ari ikintu gihuza abantu, ni ikintu gihuza abantu, gihuriza abantu hamwe, apana kubatandukanya. Iyo dukoze inkuru tugakora inkuru z'amacakubiri zisebanya zigira gute, turi gutandukanya ba bantu bagombye kuba bahuzwa na kintu kimwe dukora. Niyo mpamvu tugomba kugerageza gukora ibishoboka. Ni nayo mpamvu n'iri huriro rihari rifite imirongo migari minini hano basomye duke, ariko tuzalaunchinga. Ibi ngibi twabikoze nko kugira ngo dukumire, tugabanye umurego wa bamwe na bamwe muri rusange muri twebwe. Wewe utaratangira ufite gutangira uje kugira ngo uze gusubiza twebwe twavuze cyangwa ubundi. Ntabwo ariyo mpamvu siyo ntego y'itangazamakuru. Itangazamakuru ni ukugira ngo turusheho kwigishanya no kugira ngo turusheho kugira society imeze neza, ihuriwemo n'abantu bose kandi babanye neza. Accuracy, mbese inkuru yacu cyangwa se inkuru yawe igomba kuba ari inkuru uri sure cyangwa se uzi neza ko irimo ukuri. Ni inkuru irimo ukuri washakishije cyangwa se wagerageje kumenya ko iyo nkuru ntakigiye kubangamira, iri mu nyungu za rubanda cyangwa se mu nyungu rusange. Ugiye kwisangiza abantu, iyo kigiye kuri media rero kiba kigiye kuza kugira ico cubaka cyangwa kugira ico gihindura mu bacumva. Credibility, cujuje ubuziranenge kugira ngo ico kintu kibashe kuja hanze. Ni ubushakashatsi, gushaka inkuru no kuyiripotinga mu buryo bukwiriye. Ikindi umunyamakuru agomba kuba ari umuntu uri hagati. Twirinde kubogama, tuje hagati. Ni hagati y'uvuga n'uwubwira, twebwe turi hagati.
ntabwo ngomba kubogama ngo nje kuri uyu kubera ko ari mwene wacu, kubera ko yanyishuye, kubera ko byagenze gute imbe no tukuye uwundi. Umunyamakuru ni umuntu buri hagati y'abandi, utanga ikintu uko kiri, utabogamye, ufite ubunyangamugayo, ushizemo ubunyangamugayo, wirinda kugira ngo uteranye, kubera ko societe cyangwa se media tubonye ko ariyo kubaka societe. Tugomba kwirinda rero ibintu nk'ibyo. Ama video menshi tugiye dusanga ushobora kuvuga kubera kutamenya amategeko rimwe na rimwe, tugakoresha ibyo twita kuri YouTube ubu nyine, kubera ko ariho abantu bakorera, ngo YouTube ntiguhana. YouTube rimwe na rimwe ntabwo ishobora kuguhana, ariko ushobora guhanwa n'itegeko ry'uwo wabangamiye. Kuko kwinjira mu buzima bw'umuntu, even no kuvuga izina ryanje ntaguhere uburenganzira mu nkuru yawe, ni amakosa. Ni amakosa, adresse y'umuntu ni amakosa, n'ibindi byinshi. Niyenda tuzogenda tubisobanura, tugiriwe amahirwe yo kugira ngo tuganire namwe, ariko ugomba kugira umupaka. Umunyamakuru agira umupaka, agira aho ahera naho agarukira, kimwe n'undi wari we wese. Kuba hariho freedom of speech ntabwo bitanga uburenganzira bwo kurenga imirongo y'itangazamakuru ngo winjire mu buzima bwite bw'umuntu, kubera ko bugiye kwandagaza umuntu. Kuko no gusebya umuntu ni ikintu gihanirwa n'amategeko ya leta hirya no hino ku isi, niko bigenda. Rero ishirahamwe ryacu rigamije guhugura, duhagurukiye kugira ngo twihuze, twibumbire hamwe, tugire ico tugiye kugeranaho, twungurana ibitekerezo, ducollaborating, ariko tunatanga training kuri bamwe muri twebwe kugira ngo turusheho kwimakaza umuco w'ubunyamwuga, dukora ibintu byiza bifite isuku na qualité nziza, cyangwa se ibintu byiza kuri rusange ku rwego mpuzamahanga. Tugomba kuba turi loko gusa, ahubwo tugomba no gutumbera intumbero nini ku rwego mpuzamahanga, wenda biri ku yandi ma media aturuta. Rero reka mbashimire cyane, tutarondogoye cyane, kugira ngo tuzafata umwanya launching ya association Banyamulenge Media Network. Ni ihuriro rigamije kugira ngo ribungabunge, ryubake, rikora ibintu byiza, ethics zose tuzuzuze, ibintu bisabwa n'itangazamakuru, duhugurane mu buryo bwose bumwe n'ubundi. Ni nayo mpamvu rero turaha kugira ngo byibuze tubamurikire buke, nubwo tutarabasha kuryubaka ngo turyuzuze, turacakusanya ibintu byinshi bigomba kudufasha, ariko mu minsi itari imbere tuzalauncinga cyangwa se official launch y'iyi association, kugira ngo tubashe kugira association nziza kandi igendera ku murongo mwiza. Ndabizi neza aho uri wagiye umva byinshi, cyangwa se nawe uri umwe mu bavuze ngo abanyamakuru bo muri Kenya ntabwo ari twese, ntabwo ari abanyamakuru bose. Wenda nimba hari uwabikoze yabikoze ku giti cye, ntabwo yabikoze ashingiye ku ihuriro duhuriyemo twese. Tunakangurira kugira ngo ubikora nawe, kubera ko wenda habayeho kutamenya, agaruke mu murongo mwiza. Bamaze kubisoma hano ko uramutse urenze ku murongo w'itangazamakuru, hari uburenganzira bwo kumugeza no mu mategeko, kugira ngo ibintu birusheho kumera neza, twubake societe nziza. Ndabashimiye cyane, reka duhe chairman kugira ngo akomerezeho. Murakoze cyane, reka nanjye ndatangira nshima, ndetse turanasoza n'ubundi dushima. Reka maze nshimire abanyamuryango ba Banyamulenge Media Network Association hano muri Kenya. Ibyiciro byose barimo babavuze muri raporo hano twatanze, cyangwa se mu itangazo twateguye kubagezaho, haba abanyamakuru, abakomedian, abactors, abacameraman, ntagize n'umwe nsiga, bahuriye muri iri shirahamwe cyangwa se muri iri huriro turi kubamurika uyu munsi. Mwese ndabashimira, kubera ko twabyemera cyangwa tutabyemera, bavuga ko isi kuri none yarimutse, yimukiye muri media cyangwa se muri technology. Byanze bikunze, aho uherereye wese urimo kudukurikirana, reka tubashimire. Dushimire abanyamurenge n'abumva ikinyamurenge mwese mudahwema gukurikirana iyi media yacu, kuko tubibabwiye ni urugaga rwashizweho tuzabamurika mu minsi mike ya tukaruroncinga, tukabereka abayobozi muri rusange. Nubwo bamwe muri aba bicaye hano n'abahagaze inyuma yacu, hariho komite yatowe n'urwego rwose muri rusange na Assemblée Générale, hashizweho amategeko, kandi turateganya kwandikisha uru rugaga mu rwego rw'amategeko. Turabizi neza cyane bitewe n'imiturire yaho twatuye, n'ahantu hari kure cyane n'amategeko, bigenda n'ibitagenda byose byakemukiraga mu kirambi, ko imurenge n'abanyamurenge kenshi turabizi. Kuri none rero aho turi
ndetse n'isi turi kwimukiramo nari mvuze ya technology, tugomba kugira byinshi tutakoraga ariko tugomba kuadopta. Ariyo mpamvu uru rugaga turi kurwandikisha mu buryo bw'amategeko, mu buryo ibyo turi kuvuga byose hano mbwire abagize abanyamuryango bagomba gukurikiza no kubahiriza ibingibi tumaze kubagezaho, kubera ko nutabyubahiriza nta muntu uzaguhana muri twebwe, ahubwo itegeko ryonyine ubwaryo niryo rishobora kuzaguhana. Ikindi nkangurire abanyamuryango muri rusange, twagiye duhamagaza amanama menshi, yaba amanama areba amadepartement atandukanye, yaba ensemble generale nyinshi zigiye zitandukana kugira ngo turushirizeho kwiyubaka. Hari abagiye babyitabira, tubashimire, ndetse hari n'abandi batagiye babyitabira. Bityo tubasabe kugira ngo muzegere ubuyobozi buhari, mubaze ibisabwa ko ni association buri wese agomba kwiyandikisha kugira ngo abe umunyamuryango. Hari ibyo agomba kuzuza, hari ibyo agomba gukurikiza. Bityo rero tubwire umuntu wese wavuzwe muri ibingibi byamaze kuvugwa ko asabwa kwegera ubuyobozi kugira ngo yiyandikishe abe umunyamuryango. Nutabishaka nawe ntabwo tumushiraho byenda igitugo kugira ngo abikore, ariko turakangurira buri wese kugira ngo turushirizeho kubakana nkuko bari babivuze, turushirizeho guhugurana, ndetse turushirizeho kubikora neza tunaganisha kuri professionalism. Ikindi ndisegura cyane cyane kubumva media zacu, cyane cyane hano muri Kenya n'ahandi hatandukanye, kuko abanbanjirije bavuze ko benshi twabigiyemo, hari ababigiyemo nta bumenyi babifitiye, hari ababigiyemo kubera babikunze, hari ababigiyemo kubera ari impano zabo, hari ababigiyemo kubera ari akazi, hari n'ababigiyemo kubera ko bari kwigana, hari abandi babigiyemo. Bityo rero hari ibyo dushobora kuba twarakoze, nubwo atari twese, bamwe muri twebwe bishobora kuba uri kudukurikirana ufite uburyo bumwe cyangwa ubundi wababayemo, dushobora kuba kubera ko tutabikoze mu buryo bwa kimwuga, ukaba ufite uburyo wakomeretsemo. Twagira ngo tubyizeze ko irishira hamwe ariyo mpamvu ryaje, no kugira ngo dukumire ibitagenda, ahubwo twungurana inama turushirizeho kubitunganya. Ikindi kandi tunacahe na bamwe muri twebwe, haba ababigizemo igihe ariko cyane cyane ababitangiye vuba, kugira ngo bazavuga ngo utemye uko satatemye azatema ukuguru. Twirinde ibyo bagiye bavuga byose bisebanya, birema urwango n'ibindi n'ibindi. Rero umunyamurenge wese urimo kudukurikirana, uwumva ururimi rwacu rw'ikinyamurenge, twababwira ngo turabizeza ko tugiye kurushirizaho kubikora neza. Ariko kandi hari ibyo bavuze ko hari n'abagomba guhabwa gasopo, twiyamye kandi bagomba kubyubahiriza. Abantu nabo bashobora gukoresha ububasha bafite cyangwa ubushobozi bafite kugira ngo bagire bimwe bashobora kudobya muri industry nyamurenge. Dusoza rero twakangurira buri wese urimo kudukurikirana, yaba umunyamurenge cyangwa uwumva ikinyamurenge, ko ibikubiye muri aya mategeko nkuko n'ubundi muzagenda mumenya mu minsi iri imbere, tubateguriye kulaunchinga, tuzabereka ubuyobozi bugize uru rugaga, tubamurike amategeko na association twamaze kuyandikisha mu buryo bw'amategeko, ndetse ifite n'umuloya, kuko dushaka gukora ibintu mu buryo bwiza ndetse buzaturamira, buzanaturinda haba twebwe ku byo dukora igihe byenda tugeze mu mategeko. Ari nayo mpamvu rero nakangurira umuntu wese uri muri uyu mwuga w'itangazamakuru muri izi departement zose zitandukanye twagiye tuvuga, ntubisuzugure, wumve ko ari ibyawe, uze wiyunge kuri uru rugaga kugira ngo dufatikanye, haba kubaka societe yacu muri rusange, dusigasira umuco wacu, ariko kandi dutange amakuru mu buryo bwabugenewe, mu buryo bw'umwuga, ari nako kandi turushirizaho kunoza umurimo dukora, ndetse dukangurire n'abatwumva bose muri rusange, cyane cyane community yacu ya Kinyamurenge. Turabana banyu, muri ababyeyi bacu, muri bashiki bacu, muri ba mama, tubasabe n'ubundi kutuba hafi, mutugire inama, mudusungure. Turi abantu dushobora kugira ako duta, wa wundi w'ubumenyi bwawe ufite wumve ko wabudusangiza, aho kugira ngo byenda ikibaye uzucitirira muri rusange. Tuza tureba umuntu nk'umuntu, ikosa akoze duhagurukire hamwe twese kugira ngo turebe uburyo ki twabikemura nka societe, ariko bitabaye guhirikira ikibuye byenda abanyamakuru ba Kenya, abanyamakuru ba hariya na hariya, cyangwa se muri komite. Mwumve ko turi abana banyu, tutararenga ihaniro, dukeneye inama zanyu, dukeneye ubufatanye, ndetse no kugira ngo twubake community iri strong. Ikindi kandi ntimwumve ko amakosa rimwe na rimwe azazaba
ataba agomba kuvugwa, ariko n'abayavuga nabo ni nkuko bazakurikize ibyavuzwe. Ikindi kandi mu by'ukuri bya bindi nabiri muri community nabyo bitagenda, mugende mu bikosore ntibikaza bigeraho bigera muri media kugira ngo byenda bize gusiga community muri rusange isura itari nziza. Rero bakunzi ba media b'Abanyamulenge Media Network Kenya, reka dusoreze ikiganiro cyacu hano. Ibiganiro byacu tuzagenda tubibagezaho kandi nakagaruka. Reka tubifuriza amahoro ya Nyagasani, Imana ibane namwe. Murakoze cyane.